yıllar güde dağda Uz yolumdan jilleremen yazmışım dışarına Dırlı şahlar olur hele yıllarımızın elle Şiddiyatlarga sır bir uyu Gözümün yuvam elle Uz yolumda yan yanlarga gitmesin bilemen mi? Dürlü şaflar bulur hele yıllarımızın elle Şiddiyatlarga sır bir uyum Gözümün yuvam elle Şahlanır şah, bulur yavarlık şahım Yavaktırlık kaygılarını jiyip çıkarlık şahım Türlü şahlar bulur hele yıllarımızın elle Şiddiyatlarga sır bir uyum Gözümün yuvam Gülmelerimin tutmanlarga kalırmın buranlarda Bu sevderge aşıkmağız Uz yolu bulanlarga Türlü şaklar bulur hele yıllarımızın elle Ben yığılsam ben durmam Gözümün yuvam elle Ben yığılsam ben durmam Gözümün yuvam elle Gözümün yuvam elle Hayırlı kеш, hürmetli, eski Urazay halkı deb aytsam men durust aytmayman, shulay beyt. Hayırlı kеш, bizni hurmat etib kelgan bizning avuldoshlarimiz. Zo'r etib rahmat, hurmat etib, shuni xatrim xalq jiyilgansiz borishlaringizni tashlab, ishning narsa ekanini bilamiz. O'zi biz avul xalqi avuldan tug'ib chiqib o'sgan deb aytmayman, men hozir o'sha avulda yashaymiz endi. Объявлениеда o'qib o'zdingiz, kim ekanini bilasiz, tanishtirib o'tish kerak tug'ildi, shulay bit, Oygul ekanini bilasiz. Narsa aytasi kelar, aldanib kesatib qo'yam. Men jirshida tug'il, men shoirada tug'il, men kompozitorda tug'il. Men sizning siman prostoy avul qizi. No, har bir kishining o'zining tigi mechta degan narsa bor ish. Mana shu mechta degan narsa mening 7 yoshdan beri keladi. Kishi oldidan chiqib, men o'zimni jirshi itirga deyish degan mana shu shayton bunda da kirgan. Endi qarlar durus anglag'iz, yarim. Jirlasa kelay, har vaqtda da shu o'taganda da, suv olib qaytganda da, bedraqqa borganda da jirlay borasan. Hatto ko'rshi eshitsa yarari, birarsini aytsa yarari, bu balamında jirlab yashayvit deb. Masa endi shoyarog'ini tigi nishik deb aytmaydi. Butun narsani shin qolirga kerakmi? Shin durusi ekan, men shin durusi deb aytashaqmiz sizga, yaraymi? Bugun jirlar turli tematikaga bo'lashaq, Alloh bergan bo'lsa, endi bulutlar da olay ko'rinmaydi, o'zimiz bilan da olib kelmadik endi. Allohga shukr, bugun Alloh taolo bizga kun berdi, mana shulay kishni o'tkazib jibarirgadir deb. Shoirga, kulurga, qo'l shovurga, qo'shilib jirlarga, biyirga, в общем,
aytganda yol etirga hazırsizmi? Ha, mumkinlik qurgan yo'q. Biz endi bugun ko'p narsalar ishlarga tegish edik, bilmayman endi nishlabdir o'zimning ortda ekranida ko'rmayman endi bularga tegish edi. Barmikan endi aytavering menga chaynaysiz deb. Xotin qiz shuning uchun jaralgan bit endi u erlarni chaynar uchun, shulaymi? Durustmi qizlar? Durust, конечно. Maktabda o'qidingizmi? Atsinkalar nechalik? Ay birisi shittira, bishli dey. Qaydan chiqqan deyil butunisidagi bishligagina o'qishi. Mana men lishni o'zim quyruqni ko'tarib qaytgan chaqlarim bo'ldi, ko'p topqirlar. Ansi beslov, butun yerda da bo'ladi. Butunimizda quyruq ko'tarib qaytamiz, anansa sherik ozag'i jetkashdan so'ng o'qituvchi ortidan yuguramiz butunda. Aytiga ikkilini quyruqni azroq qisqartirganda deyib. O'qituvchi bormi yanga? Sherik bo'yi o'qirga kerak edi deydi. Mana shu menda sizni sizman maktabda o'qib matashdim endi o'sha jamaat bilasizmi? No, yodlov degan narsa menda yo'q, butunaydi. Shuning uchun mana shu shpargalka mening bilan 10 yildan ortiq yurib, постоянно mening bilan. Agarda jurnal so'zlarini bilasiz ekan, хотя бы припеван birga mening bilan qo'shilib jurnalni so'rayman. No, men endi sizning ruxsat bilan bunda tegi shpargalkani alishtirib turaman. Anda Anaga yigitlar хотя bo'lishsin u menga, конечно. Ortadan boshqara shaqjir Rinat Rahmatulloh repertuaridan olingan jurlarning birisi muhabbat temasini jur yozmish deb ataladi. O'sha kuyda boshlasam tutib olasizmi? Oldaqdan qaytib ketganda jeyga qaytib ketiramiz. Gözüne uçraştırdı yollarımız gidip kesişti gözlerimiz neler arasından birbirimize kalıp uğraştı varlığın seni bilmeden seni varlığın bilmedim yarattan din etmeden desin ser bilmedim yapırak bilmeden olmaz mıdır? Öz yolundan adak gidip vardı devam ettim yolumda savrulaşkan şaftaqı yakmadım sargada hatta kullanırım varlığın seni bilmedi seni varlığın beni bilmedi yarattan din etmedi Aşraşırmaz miken yok miken varlığın seni bilemedi seni varlığın beni bilemedi yarattan din etmedi bilmesin ser bilmedi
seni bilmedi, seni bilmedi, seni bağlagan beni bilmedi. Yarattandı, yarattandı, seni etmedi, seni etmedi, bir de seni sır vermedi. Bir de seni sır vermedi. Hazır muhabbat temasından şarkına kırığa toparak desem tağın yolğuşam. Çünkü muhabbat bilen qoğuluşlu tabiat teması da birge qo'shilgan jırlarının birisi. Benim eşim qaşandır olunluq ağır jır edi. Neşreptir hazır elle jengileye başladı. Elle şunda təmin etməşli kaliyasına kire başladık elle. Kim bilsin indi onu nerse ikanin. Azaliya Valiyeva, Kar Qazları. Haydi. Qazlara jarlar, qazlara yıllar, bağdaşa başa düz jikar. Qazlara jarlar, qazlara yıllar, bağdaşa başa düz jikar. Tamam yıllarından gitken taşlarda elle yağmur yağar, elle yaşlar tamam yıllarından gitken taşlarda. Yürek sinekte yıllar devre Sinan'ın majide min bana. Yürek sinekte yıllar devre Sinan'ın majide min bana. Qazları koydu, tuvay şaşak aldı. Gül dolgunlar, qazlar ağlıdan. Qazları koydu, tuvay şaşak aldı. Gül dolgunlar, qazlar ağlıdan. Baydırsın o der sağdılar.
çıkarıp jırlarga. Men mago sizni işitirken men özümni işitmeyim. Çünkü galıklar bu özde sizge tama barıp dura. Конечно, meniki ve iki kolonka полный катушка gaşlay. Жамаға нәрсе айтасы келе. Har bir kişinin bana şunda oturgan халыкның har birigizin yaratgan jırşısı var. Şulay mı? Yaratgan artistiniz var mı? Kimler ol? Alimin 2-3 gün jırjırladı. Masaj olda şu. Min ali пока заслуженный артист түгел. Пока. Amin, amin, amin. Tuhmatullindiler tağın. Bibi Sara tağın. Urazova, Badriddinova. Galimov. Nurgaliyev, Aydar Galimov. Baskov. Oh, men bugün Baskov bola olmazmı da? İkinci türlüsü bulup kararmın asını обещаю, но Baskov ne bana bu jigitten soraysız bugün. Хания Farhi. Так, benim de özümden koşandır yaratkan jırşım var. Koşandır da hazır da var o. Elekten işleptir men yarataydım Aydar abi Galimov, bilesizmi? Ozakı okşasın yani bilen etinin kisesinden çıkarttırıp, tıkında filarmoniyaga barıp, şu biletini aldırıp, şeşkelerin alıp, barıp oturup konserttayım. Birinci tapır 9. klasta bardım men Aydar abi Galimov'un konsertina. Nişleptir yarattım, yaratmayman deb aytmayman hazır. Hazır da yarattım men ana jırlarım. Ну, nişleptir hazır ikinci jırşıga koştur. Men bittiğinde kadın kız, o mujik kişi. Разницасы тігі, небо и земля. Hazır, kimdir deb o'ylaysiz yaratgan jırşı? Ilsiya. Butan bir kimda tugul. Ilsiyadan ori dalshi ketib bo'lmayadi. No, Ilsiya yaratgan artistim bo'lsa-da, mening yaratgan jırşım bo'lsa-da, internet degan narsa bormi endi? Baribizda da bor. Shu internetni ochib qarag'achdan so'ng bir yarti yil ilk, hozir yarti yil bo'lmayapti, o'ldasham bir yil ilk jırın boshqarib әзірлеп qaradim. Men үйреніп qaradim, nishtabdir үйrene olmadim da ochim ketdi da to'xtalib aytam, Oygul bu jir senga kerak. Bir yil o'tgachdan so'ng tigi jirni eshitam, bitindi mashinada borganda da tinglaysan, radiodan da tinglaysan, televizordan da bor, tigi bir quloqdan kiradi, skvoznyakka chiqib keta olmayman, bunda o'rtada qolib o'tirib. Nishtabdir men bu jirni үйренirga bo'ldim da, hamda endi наконец-то bir yil matat etgandan so'ng tigi уже перемотка ishlandi oxiri. Muzikantlar gibi söz söylep koyayım hele. Men bu jirni үйренdim, hamda endi niq yarataman men bu jirni, bilasizmi? Aydar abi Galimov, Bidra Tollar birgalab yaraymi? Qayda o'ylaysiz? Çıkmaz yaratayma Ökenlerden aman temdiklar Boğalaşağın Böyle bulken iniş boylarında Sarınıp gidesine sağınıp ödürek Allah Boğalaşağın Böyle bulken iniş boylarında Desine sana kıdret Allah Aşılmasın kaynaklar Her alırga yürek birimi yalan Ben şifalar Sulaş bilen sine davalarga Afıklarga falan köte kıdret Allah Ben şifalar Sulaş bilen sine dağlarga Afıklarga falan köte kıdret Allah Aşılmazsın Yaz kişerge Kulak sazına bakar Seni sağınıp gitem onca bödret Allah Zamanının dağında bakın yüğlerge Seni sağınıp gitem onca bödret Allah Unutmazsın
Şayınlar Dönaklarım Doktor deyip sineyleşin hamam Suyundan Su kıymedire kallar Dönaklarım Doktor deyip sineyleşin hamam Suyundan Su kıymedire kallar Aşıtmasın Yırağayma Ötkenlerinin mumun gen jırlar Doğalar şabın Birle ötken ineş buylarında Sarılıp ötesini sağlıp ödüret Allah Doğalar şabın Birle ötken ineş buylarında Sarılıp ötesini sağlıp ödüret Allah Seni sana bedret Allah Sana seni sana bedret Allah Hazır Aydar dağı birini әзірләнә тұр. Hazır білесізме, шундай жыр, har bir жырның өзінің сыйфаты, өзінің качествосы, өзінің бір түзіліші бар. Har bir жырлар алдына ойлайсың, тыңлайсың, ишетесің де, қарап ойлап тұрасың да, менің башқа бір ой келді жаңағы, білесізме, нендей ой. Нишләп әйтәм, bütün нәрсә турында җырлыйлар, кешенең тышкы кыяфәте, менә кызларның толым чәчләре, зәңгәр кара күзләре, йомшак куллары, буйсыны дип җырлыйлар, әйтәм, да. Bütün тышкы кыяфәт турында җырлыйлар, әйтәм, нишләп ул эчке органнар турында берсе дә җырламый. Хайран калдым да, аптырап тордым да, 22 елга чыккан вакытта, яңгыда теге телевизор карыйбыз бит инде бүтүнебездә, 12-не каршылаганнан соң. Сездә дә шулаймы ул? Телебездә генә шулай микән? Sizde de şolay da? Karali bir tufraktan, bir jirden bir tufraktan diye beyteler mali. Mene şunu tınladım da şu TNV kanalı degen nerse var bitinde. Şulpan Yusupova bik matur jır başkardı. Meytem, neşe bu Şulpan Yusupova jırlaganda Aygül Basırova jırlamasqa deyiş. Meytem özümni sınap qarayım әлі Yusur ayta. Yarati sezonu açılsın әлі dey. Sınap qararsın özümni dey. Meytem sanayım, neşlep sanamasqa. Kıyın bulmaz mısın diye. Yok muydu neşap kıyın bulsa. Kıyınlıkla jingip шығабыз bitinde. Allah'a şükür. Şulpan Yusupova, tip yüreğim, birgelem. Yanlara dindire Vurmuştu gelbim özlemişem Öşüden dundura Salkında mandıra Yüreğim şıdanlı girişme Güzelli yüreğim Güzelli girişme Güzelli yüreğim Güzelli
boyunca nişançı tapıp bana şeşke vereler. Şurada bitti bu kayındanım. Mında bugün birinci tapır hali da. Birinci tapır boyunca 10 yıl içinde ana dağı bir çiğ verecek gele kara kızan. Fayda alkışlarınız. Kırma var imanı olmaz. Sur rahmet yaramaz. Nasıl kırış şeşekler. Dilim seni de kuşaklarım benim de bir olsa. Öyle bir oyun da bitten kadar. Buradan tırlı yaramaz. Sur rahmet. Şimdi hazır pamadalarımı size bu yaptırdım mı? Katılın verse iken. Hikmet, bir yalaydı bu. Hemşiska barbet nifti kamına. Bakma. Sur rahmet çeşekleriniz için cemaat. Mınday жылы Паршалы, шул хаттам шешекләр белән итү. Нык рәхәт беләсезме? Ул рәхәт дигән нәрсәне менә шулай дип мин артистмын дип чыгып баскан кеше генә белә. Аны сез белә алмыйсыз. Һәрбер концертта менә шулай хоть урамда куябыз, хоть профилакторияларда куябыз, хоть сәхнәдә куябыз. Кайда гына булсак та, әз генә булса да теге артист дигән ишаратын китерергә кирәк бит инде әбиләр әйтмеши. Ялгыш олакалар теге ачуланып күрмәгез безнең турда, безнең шулай итеп ким куры итеп сөйли икән ди. Юк, минем дә әби бар иде, шулай итеп сөйли иде. Ишаратын китерә белсәң чык сәхнәгә җәме дия иде. Ярам әйтәм. Аның беләсезме, минем әбинең яраткан җыры бар иде. Башкорт халык җыры. Мин аны җырлыйдым Сыңгырау турына дип, аның дөрес исеме дә Сыңгырау турына. Конкурсларга барган вакытта миннән сорый. Син нәрсә? Нинди җырыңны җырлыйсың тагын ди. Не мин әйтәм, теге син яраткан җырыңны дигән. Теге оңгыра турнамы диде. Нишләптер шул Сыңгырау турына минем өчен хәзер оңгыра турна булып калды да инде. Хәзер инде теге артистмын дип әйткәчтән соң, үземне артист итеп күрсәтәсе килгәчтән соң, мактанасы килгәчтән соң, хәзер миңа бит инде теге Илсөя кебек күлмәк алыштырырга кирәк. Дөрес бит инде. Ап килгәнне бөтенесен дә күрсәтеп кайтып китәргә кирәк бит инде. Җиренә җиткереп. Шулай булгачтан соң сезнең алдыгызга чакырасы килә. Безнең белән бергә безнең коллективта йөргән безнең гаилә дустыбыз, безнең гаилә дустыбыз гына түгел инде ул. Бар яклап та килгән, бар яклап та уңган орта әйтмим әле. Безнең коллективтагы яшь җегетебезне чакырасы килә. Үзенең җыр-моңнарын сезгә бүләк итә Айдар Янгиров. Bayramlar bilan sizni kayflantirishing. Aytma. Kelib turmaymiz. Sonda şağırdı yeşil bulanlarda, su boyundan iste ödre dalları. Hatırlattı benim güzel yaşlarımını, avulumdan uğan sulu kızları. Soğunam basıp aylarımını, yollan ayak yürgen şişme boyları. Yüreğimden ışığa şuşumlarımla, senden bulsun sizge soğdu jırları. Koyna ışar kışlarına, şomurtları kappa, çeşke otalar. Doğup üsken jirin izlip yıksınıp, şiitke gitken dostlar da bin koytalar. Sağlam basıp aylarına, yolan ayak yürgen şişme boyları. Yüreğimden ışığa şuşumlarımla, senden bulsun sizce soğlu jırları. Güzel mizgilleri, zakireller bulup abat yollara. Etti emmiyimden şuşu nigizinde,
basın Dağaylarımı yalan ayak yergen Şişme boylarım Yüreğimden şığa Şuşumlarımla Selam olsun sizge Soğuk jurlarım Sağlam basın Dağaylarımı yalan ayak yergen Şişme boylarım Yüreğimden şığa Şuşumlarımla Selam olsun sizge Soğuk jurlarım Rahmat. Birden sınırlarda hatimde olsa olsaydı. Günah tarafına tövden reportajından şakırgına gidin. Kimlerden birisi giderşinin? Yazım Kömelinden inem kama Sine bulan varmasın Durmuş yola sikerletelim Sınavları kullanır Senin düştü muhabbetin Hiçbir evine yadır Şakırgana mine Şıgan zor yollarına Sine bulgun gizlerimdi Salam şu şecirlarına Salam şu şecirlarına Şakırgına mine Şıgan zor yollarına Sine bulgun gizlerimdi Salam şu şecirlarına Salam şu şecirlarına Bilenmedi Vartadır Mehmet dağı Sizin var şağında Dineni girek dağı Yaşıgeli ziyübelen Birbirinin kadrin bilir Herhalde var ismine Kütsem vakitsiz gelir Şakırgına mine Şıgan zor yollarına Sime bulgan gizlerimdi Salam şu şecirlarına Salam şu şecirlarına Şakıran sine Şıgan sine yollarga Sine bulgan izlerimden Solurman şırçılarga Kıyamet yolgandan başka Yaşımda buğa yürüken Elimde şaklık biri Birden birim sinliysen Şakırgına mine Şıgan zor yollarına Sine bulgan gizlerimdi Salam şu şecirlarına Salam şu şecirlarına Şakırgına mine Şıgan zor yollarına Sine bulgan gizlerimdi Salam şu şecirlarına Salam şu şecirlarına Hoppa! Gözüm alarsın!
Hazır devam etti. Krasnokamımızın sandıgaşı Aygül Basırova özü. Mine seni de yoratalar koradı. Min malay üstürdüm malaylarını yoratam değil. Anam da. Hazır mehabat temasın ortadan devam etesi gile. Profilaktoriyaga bir iki zayıf tamu nazar bargaçtan soň men bildim İrkan'ın şın tüp isimin. Оказывается, onun da ismi Aygül ekan. Benim 36 yaş toldu, cemaat bilasiz, men birinchi tapır onun ismini bildim. Mine bek живи, bek учистилер mali. Meytem işlep ol шығып сахнаga şol jırны jırlaganda meytem işlep men jırlamaska tiyişsin mını. Mine şu nerse mına şunda kirip oturgan o bilasizmi, onu bir nerse de şaytып. İrka repertuarından alıngan мәхәббәт temasına qağılışlı jırla. Qağılışlı түгел, мәхәббәт temasına jır. Sen керек деп аталады. Düşünürsün sırlarına, suyular gel, suyular gel. Kumilgendir bizning yürek, canlarıma yaşarışın. Var diksin girek, suyular gel, suyular gel. Kumilgendir bizning yürek, canlarıma var diksin girek, canlarıma yaşarışın. Var diksin girek. Ay cıklap ettiler özleri ha. Sizning ertarak maqtab jiberganman bitmaydi, a. Mana o'tirganlarni yavni butun jiblarini chirkitishni. Shirkilar tigi fursatdan foydalanib hozir bays sizni aşağı bitiradi. Bir yerga kerak, ozgina bo'lsa silkindirga kerak. Tong qachon kelamiz hali? Hozir уже iyul sezon bita, kuz kuni biz bik yurmaymiz. Bilar shu. Meni bog'chada barangini kim olasin? Davatni bütün xalq jiyila 5 minutda bit. Men 5 minutda sizga oshirg'ada hazırlab jetishmen bit. O'zimiz bilan olib kelamiz deylar. Hozir tag'in bir jir boshqaramiz, andan so'ng bir qiziq narsa ishlab olamiz. Rizasizmi siz shunga? Riza. Hozir shunday Shibar jirsining jirin boshqarasi kela. Shu haligida boyag'i shul shayton to'yg'i мәхәббәт endi. Ansiz bir qo'yda bor bo'lmay ekan, оказывается. Sümbül Bilalova Бәхетіме деп аталады. Aytagizali, хотя бы басып тұрғандар, бейгізали, пожалуйста,
Kolguna bulgarga tugulin azgına bulsa da bulay silkindirge kerek naverme. Akıra silkine durgan. Rüya kanatlanıp alımıştı mine uylarım İlerime nazlar sarılganda Bəxtime deyip uyladım Bəxtime seni yarattım da Bəxtime seni tardıldım Var yürekli farklı kanatlarım Saklıyla nesip aldım Bəxtime seni Kullar buldan, gözler gözde buldu Ben yarattım, seni duymadım Süyütenim, duygan mizgelimde Bəxtime deyip uymadım Bəxtime seni yarattım da Bəxtime seni tardıldım Var yürekli varlı kanatlarım Saklıyla nesip aldım Bəxtime seni yarattım da Bəxtime seni tardıldım Var yürekli varlı kanatlarım Saklıyla nesip aldım Yaratılgan canlı şitlikleri Açtım duymadım Yazmışım bana Sina tapşırırım da Bəxtime deyip uymadım Bəxtime seni yarattım da Bəxtime seni tardıldım Var yürekli farklı kanatlarım Saklıyla nesip aldım Bəxtime seni yarattım da Bəxtime seni tardıldım Var yürekli farklı kanatlarım Saklıyla nesip aldım Var yürekli farklı kanatlarım Saklıyla nesip aldım Saklıyla nesip aldım Saklıyla nesip aldım Mına hazır Tatar halk makali var. Aytgan söz atkan oq deyler, aymi? Aydar senin yardım kerak bo'ladi, пожалуйста, kelib yeter mening yanıma. Tak, 3 par әзірләнә tursun, hadi, пожалуйста. Jigit ham qiz, добровольно, иначе men o'zim shiqib shiqara turgan odat bor. Üç par, minimum kaşını kızali, пожалуйста. Мужчина, женщина, 3 pары. Gül jırlap bana oturmayğalı bugün. Siz ne de görəsi kile. Ay sizde çirkiler usalı iken ha. İlsur apkiler. Tak, bir par. Bunların kızları koya. Kızlar da kirek. Пожалуйста, пожалуйста, bir sözüm de yok. Bana tezili basınız ali, пожалуйста. Лицом tigi yakka taba. Kolonna degan narsani bilasizmi? Qizlar bir kolonnaga, yigitlar bir kolonnaga. Только лицом tigi yakka taba. Qarang, alla nishiklar anlatib qarang, butun anlamlar. Kolonna deymi bitinde лицом tigi yakka. Bir yakka kızlar basa, bir kolonnaga, ikinci kolonnaga yigitlar basa. Yigitlar sabrazительныйrak.
Hazır şuşu Avuzga siktirga kerak midir ya. Hazır şaqqına taralı bırak, buna şöyle suzulu bırak basığız hali. Вот. Так, hazır bulay aytamiz. Bu bitindi bizning kaktagi konsertdan bo'lmay mini sabantoy bo'lajak faqat. Shulay bo'lg'achdan so'ng hazır bo'lishga kerak bor narsaga. Ko'rasizmi, mana unda narsa yozilgan. Целый A4 листовка men bir yangi retsept topdim men. Shu retsept bilan sizning bilan da bo'lishasiz kerak. Hazır bu retseptni o'qir oldindan boshda bulay ishlaymiz. Mana birinchi yigit bilan qiz bizning kartoshka bilan. Kartoshka, огурец, pomidor. No salatning ingredientlari shunday. Hazır kartoshka degan sayin sen bu yoqdan ketib, aning o'rnina bosasan, sen soответственно bu yoqdan ketib, bu yoqqa aning o'rnina kelib bosasiz. Aytaq repetirovat etib boramiz. Kartoshka. Bu yoqqa taraf yugurib ketasan. Pomidor. Bular sразу boshlar ishladi. Огурец. Baymasa bundan da aytagisi degandan. Mana shulay bo'lsin. Hazır repetitsiya ishladik emi. Hazır retsept shulay yozilgan. Kecha Neftekama bozorina bordim. Har bir tobinga azirlanadigan salat, shunday krutoy salat retseptini izlab topdim-da, hozir shu retseptni sizga olib keldim. Krutoy salat degan retseptni men sizning e'tiboringizga yozib olib keldim. Onda 5 kilo kartoshka, 3 kilo огурец, 2 kilo kishir. Kishir deyim, kishir. 1 kilo shigindir ham tag'in ne ishimdir yarım kilo gina pomidor. Gittim shahar bozorina o'zim o'ylayman, nega 5 kilo gina kartoshka deyim? Jetarmikan degan o'yga botdim. Bozorga borib jetdim-da, qo'ydam aytam kartoshka sotalar bunda deyim. Ko'z oldingizga keltirasizmi? Shahar bozorindagina 18 turli kartoshka sotalar ekan. Men deyim aytam, qo'ydan kelgan kartoshkalar bu deyim. Satushi sayta, bularni kitayskiy, bularni ispanskiy, bularni portugalskiy, tigilari turetskiy, boshlar eylandi jamoat. Men aytam, yo'qmi sizning bunda abishning o'zi bizning ovul kartoshkasi deyim. Конечно bardi. Ko'pmi deb so'ragan edim. 500 so'mdek kartoshkaning kilosi. Men aytam, sen durak что ли 500 so'mga kartoshka olirga deyim. Niye şulay kıybat nersesi eyvetsin bu kartoşkanın deyip so'radi. Satushi ayta, bu da экологически чистый, неразбавленный kartoshka. Biz GMO shunday ta'mladi. Ey maqtadi shu hadda men olmoqchi bo'ldim shu kartoshkani. Yararmi aytam. Bering 5 kilo, sen putni ne sakrashak shtraf qila. Birik barangi qopshig'in oshig'arib ochdim. Barangigina dedim, kartoshka demadim. Bular o'sha so. Ey sola kartoshkani. Meydam shirigin solma, yaxshisini solingdi. Kartoshkamning deyim. Benim ortda turgan bir adam tuzmadi. Bering ali menga 5 kilo огурец dey. Men burildim-da, ko'rmaysizmi, men kartoshka olaman da deyim. Men shayt etmadim tigingga. Shiratingligina kutib tur degan edim. O'ylayim, uyda холодильникda 2 kilo pomidor bor hali. 2 kilo огурец qilib olsam, нормальный salat kelib chiqadi. Самый главный 5 kilo kartoshka aldım. Aldım da o'ylab turam. 5 kilo kartoshka az bo'lmas ekan. Ko'pmi ora avuldan kelib 5 kilo kartoshka ishimgina yuribmi ney?
Hali o'ylab turaman, aytaman, shu duxovkaga kartoshka bilan it qo'ysam deb. Tog'a 5 kilo kartoshka oldim. Zo'r alqishlaringiz bizning o'yinda qatnashuvchilarimizga. Ham endi ularga kish ketmay turg'izamiz, sizga kichkina prizlarda beramiz bizni. Razminka bo'ldimi biroz? Особенно kartoshkalar ishlaymi? Вообще emas bo'ldi. Alqishlar qayda? Bugun tuni bo'yi uxlamay shakar bular. Еще tirishqilar, kartoshka bilan itni duxovkaga tiqib qo'yinglar-da, biz qaytib ketgach. Zubashistdan ayni foydalanasiz endi. Hozir o'rtaban konsert programmamizni shunday motorjerlarning birisi bilan davom etasi kelar. Zulfira Shaydulina Terimirzayanova bir umr jitarmikan bir galab yorimaydagizni biroz bo'lsa-da biyiga. Endi menga hozir alla narsalar keltirib septirdilar. Sheki tishnamay sizdan. Aydagizlar men yerga ozgina bo'lsa-da.
Bilasiz, yangi jillarning birisi men uni bugun tag'in durusini aytganda, yolg'ishmasam, ikkinchi topqir boshqaram. Ул җирне инде күп тапкырлар башкарасы килде, ничектер туктап калдык, нәрсәдер килеп чыкты, кайдадыр барырга туры килде. Ниндидер эш, чабабыз, в общем әйткәндә дөнья кудык инде. Шулай булгачтан соң мин инде бүген бу җирне тагын бер кабат бер адымны алга эшләргә тырышып барыйм. Барып чыга алса, әгәр дә берәр җирдә ялгышлык була күрсә, зиннәхарлар өчен төнеп сөрүне гафу итәрсез, ярыймы? Рифат Зарипов, кеше булып яши. Yalmak yazmışlarını alda Yaşayız bit ömür idemiz Türlenemiz münge Yaraklaşıp günge Başta batmay hatta ödemiz Sikirsek de kutnet iş almamız kutnet Alla kimler indi bulmamız Keşi bulup gittik, keşi bulup gittik Keşi bulup jirge doğanbız Sikirsek de kutnet iş almamız kutnet Alla kimler indi bulmamız Keşi bulup gittik, keşi bulup gittik Keşi bulup jirge doğanbız Gülü yoklukta elle kimge şuklap Masayabız bilmeyip tutkemde Korunuz kemingen Eçimiz kimden Sikirarız kayşak kiprende Sikirsek de tutmet iş almamız tutmet Elle kimler indi bulmamız Keşi bulup gittik, keşi bulup gittik Keşi bulup jirge tuğanbız Sikirsek de tutmet iş almamız tutmet Elle kimler indi bulmamız Keşi bulup gittik, keşi bulup gittik Keşi bulup jirge tuğanbız Yanıyız, cansızla canımız Köngüllerge niler uyalır Jiyabız malında, direk şıltağında Haman suri nefsi uyalmay Sikirsek de kutmet, iş almamız kutmet Elle kimler indi bulmamız Keşi bulup gittik, keşi bulup gittik Keşi bulup jirge tuğanbız Sikirsek de tutmet, iş almamız tutmet Elle kimler indi bulmamız Keşi bulup gittik, keşi bulup gittik Keşi bulup jirge tuğanbız Keşi bulup gittik, keşi bulup gittik Keşi bulup jirge tuğanbız Keşi bulup jirge tuğanbız Siz neden kuşaklarla bilmeyen bir olması? Zor rahmet. Bugün şu hatimde uğuşular, şu hatimde şeşekler, şu hatimde bulaklar cemaat. Zor iti bir rahmet sizge. Haydi, пожалуйста, oğlum bana koşan. Yaraylı benim помощникlar şunday. Hazır indi siz uylamağız, Aygül şundaygil stratejilerini başkara deyip. Nişleptir, iki maşına bilen keldik, iki maşınanın birisinde de ekranda ko'rmayman men. Ona indi biz eller necha topqirlar turli yerlarga borib, klip degan narsa bor bitali, shuni bilan sotashib oldik bir zaman. Hozir qisqachagina so'ylab o'zam, sizni biroz muzikadan yo'laytirar uchun. Klip tushiruv bek rahat narsa tugul ekan jamoat. Ani bek jingil deb o'ylaysanda, butun aybiringni jiyasында chiqib ketasan. Hozir qizlar, go'zal qizga ketirasizlar. Kapron kolgotki hozir birsigina 450 so'm. Шулай бит, самый крутое, ялтырап тұрғаны, мотор обтягивающий, асылынған жерлеріне.
Hazır men buni 3 yoshda aldım da chiqib ketdik klip tushirga. Ko'z oldingizga keltiramiz hali. Kuz kuni mana abilar shuvog'i dedilar. Mana shu abilar shuvog'i vaqtida biz klip tushirib yuribmiz. Men o'rmonda kim deb aytsam durustroq bo'lar. Birinchi taqir kajabatini yuratilar bitali otlarga. Otlarga deb yuriga ketib mana shaytirib akringina. Mana shaytirib qara. Men ana shaytirib o'rmon ishida yurdim, bilasizmi? Tigi 450 tankalik kapron kolgotga tishildi. Ay açoğum keldi, meytem baldı açtı 450 tanka havaga. Latını meytem ikincisi var hazır, zapas var bitine, tağın ansın kiyip koydum. 2 minut, ansı da tişildi. Meytem, yaramağın şunda üy orasında kiyip yürügen tigi tizi шығып bitken triko meytem. Klipka alay yaramaydı sırayda. Yaramaydım. Hazır işe gitseydik, biz bunu bütün nersesini işledik. Hazır kapron ki bir nerse. 8 kulmek. Men özümni artistim şutlagaçtan soň kulmek alıp bargan buldım. Mana şu grant maşinasında 8 kulmek alıştırganıгыз barmı? Birovnikide yok. Понимаете, кирдиң тизгене кофтыңны салдым да икенчине кийип чыгып кеттиң. Или жуышланса яңгырда калып. Мына шушы күлмәкләрне ничә салып, ничә кигәнмендер, беләсезме? Аларны бөгөрләргә дә ярамай. Прическаңа ямсызләргә дә ярамай. Әле бүген лакны теге башы шәше лакка катырылмаган. Бер флакон лак каждый юбилейга чыкканда, каждый концертка чыкканда. Аны атналар буе жуасың, ул жуылып бетмәй бер ничектә. Шундан соң хәзер латны бер җирдә төшердек. Беренче клипны төшердек без Актаныш башлауына менеп, анда шул хәтле рәхәт бүтән обзор беләсезме? Бүтән нәрсә күренә. Хәзер азагына килеп җиткәндә Исур әйтә, юл буенда төшерергә кирәк бай диде. Нишләп әйтә, машиналар кирсен ди. Хәзер күз алдына китерегез әле сәгать 5 тулып 6-нчы 5 минут китеп бара, и хазинадан кайталар тезелеп теге 11 метр ярымлы автобуслар, Роснефть дип язган ак автобуслар. Сез аларны беләсез, күргәнегез бар, әйме? Теге вагон сыман тезелеп кайталар. Менә шушыларны кадрга кертергә кирәк ди. Ярам әйтәм, кертәйк. Син хәзер матур иттереп кыска итәкләреңне ки ди. Теге калган капронкаңны ки ди, шулки сапаги, юл буенда сөтеки салкын ишендә. Йылтыр күлмәкне кидем дә, оппак меховой жилетны кидем дә чыгып баскан булдым. Исур теге башка барып баста, телефоннан хәзер эндәшә миңа. Кисәгә тыгып куйдым телефонда, аннан портативный колонка дигән нәрсә бар, әйме? Аны яшьләр барысы да белә, аны яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә барысы да белә. Шул колонканы кисәгә тыгып куябыз да, шуңа кушылып җырлыйм да, соңыдан минем тавышын туры китерә инде, тегендә өйдә монтаж эшләй инде. Хәзер чыгып бастым, мен былай дип кулны силтәгәчтән соң син атлап китеп барасың ди. Яра дидем инде. Барам, җырлыймын. Бер автобус үтеп китте. Мен үкшәледә, кызлар үкшәледә йөрүнең нәрсә икәнсез беләсез, аңлыйсыз, минем хәлгә керәсез хәзер, әйме? Беренче автобус үтеп китте, мен былай торып селкенеп калдым. Бисмилла, мәйдәм төшеп китмәдем, Аллага шөкер. Икенчесе үтеп китте. Алар бит бер сартыннан икенчесе җәмәгать беләсезме, аралары да күп түгел аларның. İkincisi үтеп тә китте, менә шушы толом шәш үскә күтәрелде, аның ишенә тулды ком. Теге жилет, ак жилет бетте кумга батып. Әмәйтәм, вот исәр дивана. Барыбер җырларга кирәк бит. Җырлаймын, авызның ише тулы ком, шытыр теш арасына теге комны ашый. Өченчесе үтеп киткәндә кычкыртып китә. Аха, мәйтәм, минеке китте. Шушы автобусларның берсендә минем 3 туган абый йөри. Хәзер мәйтәм булды бу, эләгә миңа. Ул мине гел контрольдә тота. Телефон шалтырый, хәзер машинага бардык, Исурга мәйтәм, җитәр, хәтта исәрләнмәгән дә дигәчтән соң, яра, әйдәп кайтыйк ди. Телефоның акыра ди. Машинадан жүгереп кенә телефон алды, абый шалтыратып әйтә. Син нәрсә дивана кызый, безнең династияның дигән нәрсәсен диләр әле? Авторитетін бітіріп жол бойында жүресің. Шәші көтәрілген, ул жилетің ни ак түгіл, ни коричневый түгіл, бар қайтып кетті. Қайтып кетесің енді бір нәрседер шабымы. Қайтып, бүтін нәрселеріні жоғаштан соң меңа енді видеозвонок ішлем, меңа те удостовериться етірге керек, что сен үйде дейі.
Aytam narsa uyalasang что ли менем үшін деймін. Конечно дейді. Жоқ енді еще қысқа етек киіп мында сыпырып тұрып жүріп жатады. Әлі нәрселер іштедік жамағат, әлі нәрселер көрдік, көп нәрсені шығармадық енді, көп нәрсені всеобщее обозрение дейлер бітінде орыстар айтмашы. Мен аны бек шығарыға яратмын. Көбісін, который возможно шығарыға, біз аны шығардық. Әмма да ләкин бүгін іштептір экран юқмай. Bu onun için elege indi. Ansı süzsüz indi. Kızlar anlaysız indi. Hazır bana şu şaşpargalıklarına gelip karayım deyim. Mında yok iken. Aydaktaki papkını жүгіртіп күн алып келелі, пожалуйста, тағын. Hazır şunday жырларның бірсін башқарасы келе. Мен хатта білесізмі? 36 yaşımda bu yıl birinci tapır Qozonga bardым. Qozonga bardым da Әлфия апаның статуэткасын көрінде үй сұрғам өтем. Түшір давай мені, мені керек нәрсе бұл деймін. Ашық түгіл бітті. Мен де ашық мы түгіл мы, главный қырында фотоға түшу. Фотоға түштік, оның білен хәмде енді бүгін аның бір жырын башқарасы келе. Менің янға үлкен ештегі менің же туғаным келді, білесіз ме? Мен көплеріңізді білмеймін да, оказывается, менің туғандар көп екен. Неше yıllar өткештен соң, енді менің әбейнің yoqlığına да 6 yıl уже жетіп келе. Білесіз ме? Бірігізде де, яшырын батырым түгіл, бірігізде де андай сыр сандығы жоқ. Бірігізде де жоқ андай сыр сандығы. Бар сырымны аңа келіп сөйледім. Аннан шундай советлар алдым. Bizni taşlap ketkeштен соң әниден барып сұрадым. Отырдым да енді, әни қырына отырам енді, башыны ие бұрынны сәліндіріп, нәрсе болды дей. Аңлаймын сеңа да қиын дей. Қиын мәйтім. Нәрселер сөйледі ол сеңа дегештен соң, ол ұзақ қына шерлеп өтті. Мәйтім шерлеп өткен вақытында нәрселер сеңа сөйледі дегештен соң, нәрсе сөйлерге тиішейді ол сенің тұрда әлі дей. Да, мәйтім, менің бір сірімні де шығарып сөйлемеген. Әйтелер бит әліме, 10 бар юзағы дейлер, зор юзақ. Шол юзақ білән биклеп, өзі білән алып кетті. Мен аңа мың рәхмәттім. Рәхмәттім шексіз зор. Менә шушында концертқа үлкен яштағы апалар, абайлар келгенге де мен нық рәхмәттім сізге. Әлфия апа ағзалыма, ақ, шешеклі. Біргелеп ярымы? Şeşitler gibi var yava, Kadirletip yemlim ay geçen, Şamar şeşen atırdı gayda, Yürgen idiğden dur kişi. Şamar şeşen atırdı gayda, Yürgen idiğden dur kişi.
инде үземә якын кешеләрне берничә искә алмый, булдыра алмыйм. Сез дә инде үзегезнең якыннарыгызны искә алырсыздыр дигән өметтә каласы килә. 2 ел элек безнең Буятай минем икенче әти була инде. Бик шундый шук кеше иде, тик тормас кеше иде. Кирәк икән туры бәреп әйтеп куя иде, кирәк икән килеп сорасы килә икән, ул аны килеп сорый иде. Шулай бит Мисхат абый? Бәреп сорый иде, бәреп әйтә иде, ул ягы белән нык әйбәт кеше иде. Бер алама ягында күрмәдем, һәр вакытта да өйрәтте. Күп нәрсәләргә өйрәтте, бер сүзсез. Хәтта матайга утырып, аның Минский матайы бар иде, хәзер безнең гаражда тора ул. Шул матайга утырып, атланып, бергәләп, мин кияүгә чыккачтан соң пишән чабырга алып китә иде, беләсезме? Бармы арагызда берәрегез үзенең Буятайының матаена атланып, шалгы эләктереп, басуга пишән чабырга барушы бармы? Юк. Ә мин бардым. Бер көнне алып китеп пишән чаптырыр иде. Абитка кайтабыз, абитка кайткачтан соң, Айгөл балам, әйдә әз генә булса да ашап алыйк та, аннан кичкырын бер нәрсә эшләрбез ди. Ашап алабыз да, ул үзенең эшен эшләй, мин үземнең эшне эшләймен. Икенче көнне иртән барып чабабыз тагын. Дальше абиттан соң уже барып әйләндерә идек. Аны берәү дә белмәде. Гаиләдә берәү дә белмәде. Аны быел всего лишь 2 ел үтте Буятайның безнең арадан киткәненә, быел беренче тапкыр Илсур белде шуны. Син әле шулай матайга атланып пишәндә чыга бирдең моны дип әйтәм, әйе. Кая минем эшләмәгән нәрсәм юк. Аның мин бәләкәй чактан ук аны белә идем. Клубта җырлап йөри идек, ул баянга җырлый иде, без шундый современный аппаратка җырлый идек. Беләсезме, аның бер яраткан җыры бар иде. Нишләптер колагын 2 кулмаша бармак белән ябыр иде дә, йөрер иде клубның залында, фойесында җырлап. Илсур, музыканы ябып тор әле, пожалуйста. Әгәр дә беләсез икән бу җырны, әйдәгез бергәләп, хотя бер 2 юлын гына булса да. Олай юлнан тузанла үзем күрдем тузганын күрми калдым, сизми калдым, яш гомремнең узганын күрми калдым, сизми калдым, яш гомремнең узганын. Зур рәхмәт. Шушы җырны кулагын ябып җырлап йөргән вакытта мин әйтәйдем. Анда бит инде әти, мине гел папа, мама дип өйрәттеләр. Мин әйтә алмадым бит инде аңа шул бәләкәй яшьтә, папа, син нишләп бу җырны шулай итеп өйрәнеп йөрисең? Барадыр инде кырына миндән, Фрилабой, алай дип җырламыйлар, алай дип өйрәнмиләр. Кулыңа язда чык, ни өчен интегәсең дигәчтән соң, юк, ярамый, ул менә гел менә шулай итте Фәнсир апайымы? Ярамый, сүзләрен ятларга кирәк дип өй тукыды ул, гел тукыды, бөтен нәрсәне белергә кирәк ди. Ул безнең коммунист иде. Белмим мин, теге дөньяда бөтенесенә тезеп бастыргандыр инде, ахыры. Скорее всего. Хәзер тагын бер җыр. Барыбыз да югалтулар кичерәбез. Быел Буятайның үлгәненә, безне ташлап киткәненә 2 ел. Минем әтинең безнең арадан киткәненә. Күпме була? 2 ай. 2 ай шамасы. 2 ай безнең арадан китеп барды. Кырыгына хәтлем янымда йөрде гел. Концертка барам икән, концертта да менә 2 ишек арасыннан шәүләсе үтеп китә. Үз гомеремдә үрмәк эшне алайтырып басып торырдыр дигән уй юк иде. Концерт белән бардым, каршында менә шайтырып басып сөйләп торам. Үрмәк эш арт аякларына басты да алга аякларын күтәреп селкетә. Әйтем, минем янда. Һәр вакытта да минем янда. Беләсезме, саклап утырган вакытта да
Bütün kişi шығып кетті, мен отырып қалдым yanında. Bir жерде қыштырды, екінші жерге қыштырды, анан соң келіп, білмеймін, самовнушение екен, на самом деле дұрыс екен, ояқның мына шушы тышынан қытықлады. Соңыдан оңлатты менде, әтемейтін, бір нәрсе де шәп болмай. Дұнжа, моңғайыңа көп ми yazылған, шу қатыны яшисің. Bir нәрсе де шәп болмай, оннан бірі бізді ограничиваться ите алмайбыз жамаға. Анан соң, менен сұрайлар, сенің кімің жырлый deyip сұрадылар. Мен әти сәхнәдә жырлый, әни әтиннің нервысында жырлый. Шоннан мен жыршы болырға деген ой келді башқа. Нишләп мен екінші кіші болырға дейір. Әти әйтейді, нишләп бұл қызым, ол мені бір қошанда гіл исім білән үндәшмәді, ол мен гіл қызым, балам деп үндәшті. Нишләп бұл ой гіл қызым, мен баянға жырлаймын да, сен современный аппаратқа жырлайсың ол дейді. Ярамайтам, әти ашыланмайды, біз бит яшьләр, сіз бит үлкеннәр дигәштән соң. Яра былай инде ул. Біз дә яшь чакта шушылай сезнең кебек җырлап йөргән бездерендә дип искә ала иде. Аның шундый парадный киеме бар иде, беләсезме? Ни сары түгел, ни ак түгел, рубашка менә былай, җиңе кыска җиңле, стрелкалы шалбар, имроны хатлы, ботинка, үкшәле, бакс белән буяган ялтырап тора, беләсезме? Ул чыгып җырлар иде, аның яраткан җыры бар иде. Сіңлікәш әйтә, апа аның икенче жырды. Но мен бәлекейдән үк білем, аның иң яраткан жыры бар. Әйтәгез мосын да бергәләп башкарабыз. Куплетін білмеймін, яшырын батырып түгел, припевын гына, 2 тапкыр жырлайбыз. Сарманай, сарманай, юлларыңда ұшыраштыр, сарғайтма бізіні болай. Сарманай, сарманай, юлларыңда ұшыраштыр, сарғайтма бізіні болай. Зор рахмет. Менә шушы бүген башкарган, әле башкарган җырлар аларга инде хәер булып барып ирешсен иде дигән өметтә каласы килә. Барчагызга да зур итеп рәхмәт. Хәзер инде артабан нәрсә икән? Ты самый минем яраткан җырларның берсе, беләсезме? Пандемияга ябылды ич бөтен дөнья, исегездәме? Бездә авылда сәгать 8-дән соң капканың теге ягына чыгарга ярамый иде. Шул пандемия башлангаштан соң безнең эшләр дә бетте, тукталды, тышка да чыгарга ярамый. В общем әйткәндә бер нәрсә дә эшләргә ярамый. Пандемия бетте, 4 январь көнне кара буранда без чыгып киттек Калтасы районына юбилей үткәрергә дип. Бер нәрсә күрелмәй барабыз, барып җиткәштән соң Исурга мәйтәм, ладно, мин теге буялган, чәчләр эшләнгән мәйтәм, мин машинада, син мәйтәм җыел. Исур bir якла бери кафаны, мен икенче якла. 15 ишекнең берсендә ачмыйлар. Буран ни әйткесез, менә сүз юк. Менә шатылдашып карап торалар. Соңгыдан әйттем, хөрмәтле кунаклар, әйдәгез инде, сез мине аңласагыз, мин дә сезне аңларга тырышырмын дип, ничек итсә әйтеп тегеләрне коллега кертә башладым. Арадан теге астыннан интегеп чыга алмый ятсын иде, әйтәм, кая куеп битерим икән мин буларны дип әйттем. Да, синең план боевой дип әйтәм, да. Менә шушы абзыйның сүзенә кагылышлы җыр минем иң яраткан җырларымның берсе. Илсия Бадретдинова, әгәр яңадан тулсам дип атала. Бергәләп ярыйбы? Yalan təbi xıyar urlap yürür idim, əkkəyimdən ərləvlərin tırlap durmay. Əgər Xuday bilsən ömür dağım bir qal, et yaşarmın dirli yanıb göyür. Bəlkə benim soңғы günüm, soңғы jürüm, soңғы sözüm, soңғы dağır yaşamdır deyir. Əgər Xuday bilsən ömür dağım bir qal, et yaşarmın dirli yanıb göyür. Bəlkə benim soңғы günüm, soңғы jürüm, soңғы sözüm, soңғы dağır yaşamdır deyir. Kayda kullarımız. Eğer Xuday bilsen ömür dağın kırpar, hatalarsız yaşay bilmeyim alsın hakkı. Jülerlikler көп kılındı, alarında kılar idim artığı rahike tapır.
basa basa Şulup yoldan tağın bir patuzar idi Eğer Kuday bilsen ümit tağın bir kız Yaşar mındirli dirli yanıp geyir Belki benim soğuk günüm, soğuk jırım, soğuk sözüm, soğuk doktor yaşandır diye Eğer Kuday bilsen ümit tağın bir kız Yaşar mındirli dirli yanıp geyir Belki benim soğuk günüm, soğuk jırım, soğuk sözüm, soğuk doktor yaşandır diye Zo'r rahmat. Voy, meni jigitlar bugun jo'rata. Qaysingiz birinchi kelishdi? Birgina yog'im endi ikisida bo'lsa qatin aralashir malay. Haydar nali shashaklarni. Hozir shunday moment kelib jetdi. Yolg'ishmasam, kimniki dedilar? Qo'yda bizning Oysul opa bo'ldi. G'umar bobayning tug'on kuni dedilar. Qo'yda u? Kisha bo'ldi dey. Qo'yda u o'zi? Qo'yda G'umar bobay? Ortda deb ko'rsatdingiz hali. Qo'yda u? Ayda zo'r olqishlar ostida o'zini qarshi oling hali. Alkışlar, nıgırak, nıgırak. Haydi gidelim özümün yanına. Gidelim, gidin. Yine kuşaklarla belki yaşarıp gidersin. G'umar abzay, narsa aytasiz kela. So'ng bo'lsa da o'ng bo'lsin degan so'z bor, aymi? O'tgan tug'on kuning bilan seni qutlab uzasi kela. Senga kichkina bo'lak. Qortaydim deb uxtanma. Mındagil yash, mındagil 18. Hamda endi ko'rasizmi, seni ko'pmi qizlarning ko'zi qarab o'tiradi. Eshik seni yoratalar. Ko'nglim oshiqdi. Конечно, bunday 36 yoshli qizni qo'shoqlab turganda ko'ngil yosh bo'lmay qoladi. Sening bugun jo'rag'ing nishig etib tiver ekan. Juqlay olmasang Nug'ayga kelib bitirsin jami. O'tirib shay bo'lsa-da shivalarimiz. Siz kulmang, men shundirisini aytaman. Hozir sening bilan to'g'onlashib bitamiz bitindi bizda. Конечно, senga tozalik, uzun umr, shodlik, zangar ko'k yuzlari. Eli uzun ittirib, uzoq ittirib, kishi kundashirlik ittirib yasharga. Pensiyaning tigi konsakraya nevidat bo'lsin. Mana bunda o'tiralar bitadi, mana ko'pisi pensiya olaymi? Ular kundashirlik ittirib, ko'pitib olacağım, uzoq itib yashayacağım. Конечно, nishab qanaqat bo'lmasin dey. Молодец. Tozalik, uzun umr, baxt, shodlik, tinch ko'k yuzlari, dunyo tinchligi, sabrlik ham to'zimlik sana. Kelali bir qo'shoqlayman o'zingni. Hozir boshqarashaq jur. Mana senga bag'ishlaymiz bu yerni. Men o'zimning yaqin do'stim. Sen hozir mening yaqin do'stga aylanding bit endi. Shular bo'lg'ashlasa, ayta mana bunda qirida o'tirib turali. Shu yerni boshqargan vaqtda tinglarni seni rohatlantirib. Ilsiya temasini qo'g'ilg'ashdan so'ng bilasizmi, tag'in bir jir boshqarasi kela, bir do'stim bor deb atalar. G'umar abzi, sening uchun bu jir. Qo'yda olqishlaringiz. Tigi pul shava turgan yigitlarga kerak. Nanay degan jimlar birgalab yarayman. Hazirsizmi? Yetdik birgalab.
var dünyani suya turgan bir do'stim bor eshik otib bila turgan bir do'stim bor so'zi bilan uza turgan bir do'stim bor men diliga ko'za turgan ey do'stim do'stlar seni bilan ko'rdigimda og'im qarasin ey do'stim do'stlar sen bilganda kishi bilsa Alloh saqlasin Bir dostum var bilmese de jırlay turgan bir dostum var bilmese de biy turgan bir dostum var sirimni bila turgan bir dostum var şiir jimirtib yashay turgan ey dostum do'stlar sening bilan ko'rdigimda og'im qarasin ey dostum do'stlar sen bilganda kishi bilsa Alloh saqlasin ular ey dostum do'stlar sening bilan ko'rdigimda og'im qarasin ey dostum do'stlar sen bilganda kishi bilsa Alloh saqlasin ey dostum do'stlar sening bilan ko'rdigimda og'im qarasin ey dostum do'stlar sen bilganda kishi bilsa Alloh saqlasin Alloh saqlasin Alloh saqlasin Zo'r rahmat. Bu şiir endi Qurban Abzayga bag'ishlandi. Hozir endi tegib artist degan ishoratni keltirish uchun tag'in bir kulnaga alishtirishga kerak. Bit endi sizning oldingizga yanadan qabat o'zimizning do'stimizni chaqiramiz Aydar Yangirov. Gündazlar var mı bunda? Gündaz isimli matır kızlar var mı? Sizden işim bu var. Birgelep demeyin iyimiz. Aşka eylemesin Ak gülmegini giyesinler Ak aşka eylemesin Günde düşlerime girip Günde düşlerime girip Gelmine beylenesin Gelmine beylenesin Günde düşlerime girip Günde düşlerime girip Gelmine beylenesin Gelmine beylenesin Yılmayalar senin matur gözlerin Dağın mine yılmayalar senin matur gözlerin Hükmü
söylesem de bitmez, Hükmü söylesem de bitmez. Sine siler sözlerim, sine siler sözlerim. Hükmü söylesem de bitmez, hükmü söylesem de bitmez. Sine siler sözlerim, sine siler sözlerim. Nasıl silginim, nasıl silginim, nasıl, nasıl. Akışım, sevmedi bigrek maturasın. Senin yürügen yollarında, senin yürügen yollarında. Göllersi buturasın, göllersi buturasın. Senin yürügen yollarında, senin yürügen yollarında. Göllersi buturasın, göllersi buturasın, göllersi buturasın, göllersi buturasın. Gelin atsın. Rahmat, Ömer abi, sizge tag'in bir so'z aytasi keladi. Sizga Sibirskого здоровья, Kafkazskого долголетия, океан любви urusha aytganda. Ömrünüz bo'lsin baxtli, baxtingiz bo'lsin ömürlü. Ömer abiga tag'in bir alqishlab olaylik. Hozir men jirlarman. Siz biysiz, süleştikmi? Benim ayakta ayın basman. Dinleyeyim bey. Aydan mında sahnaga. Sıfırlar iskeni jillik eylerini, şeş kızgın yedi bilmedi. Ayağına varsak ne görsek de kışı gündürümler yermedi. Ballanlar nağına qotqan idin, qarlar yok gitkeşim aldırdı. Bir kurdum dersime aşıqı buldum, dinağına nasip yaradırdı. Ballanlar nağına qotqan idin, qarlar yok gitkeşim aldırdı. Bir kurdum dersime aşıqı buldum, dinağına nasip yaradırdı. Tırma büyük yarış ittinle, sonun ağaçlarına qararığa. Yazganına bulsa yetişir biz, şeşkeylerdi şeşke vurmagan. Balınlar nağına qopqaran idin, qarlar yok gitkeşim aldırdı. Bir kurdum dersime aşıqı buldum, dinağına nasip yaradırdı. Balınlar nağına qopqan idin, qarlar yok gitkeşim aldırdı. Bir kurdum dersime aşıqı buldum, dinağına nasip yaradırdı. Hoppa! Ağlaysız varası! Ayaklarda yağır parmağılık. Nişanma desen de nişanam, ömür itülerge barbılık. Balanlar nağına qopqan idin, qarlar yok gitkeşim aldırdı. Bir kurdum
ғашиқы болдым Меңағына насип ярғыры деп Баландарнағына тапқан едім Қарлар яуып кеткенше балдыры деп Бір күндімді сиңа ғашиқы болдым Меңағына насип ярғыры деп Молодцы, вот молодцы Қарлар яуып кеткенше балдыры деп Бір күндімді сиңа ғашиқы болдым Меңағына насип ярғыры деп Баландарнағына тапқан едім Қарлар яуып кеткенше балдыры деп Бір күндімді сиңа ғашиқы болдым Меңағына насип ярғыры деп Бір күндімді сиңа ғашиқы болдым Меңағына насип ярғыры деп Меңағына насип ярғыры деп Зор рахмет. Келіп жеттің. Концертімізді давам еттік. Зор алқышлар білән. Айгел Басырова. Зор рахмет. Hazır kıyafetin işik son. Hazır bulay Yusuf mında bulsa da itimeli. Buna bu itekinin aslına jigitlerinin közü düşeyimi. Ay, itege jartısı jırık bir tane. Kim tükken şulaytırıp. No, issi vakitte bilesiz mi nık rahat. Tigi jilfirdep jürek. Bir oyağın şıktıysa da ikinci yağından jil kere. Vapiş rahat. Hazır men bedeni sizge aytib o'zdim. Bugun mini savantoy deb kechki savantoy. Men endi sizga tigi butun kutuvi bilan otlar olib kela olmadim. Shulay bo'lg'ashdan so'ng tigi biraringizning otda shovib qaraysi keladimi qizlarni? Yigitlar tugila, qizlarni jopalayga azrak. Kimning tilagi bor otda shovib qararga? Смотря endi motor вообще ебатот. Прямо замечательный от. Mında şıkkın kişiye gene ko'rsatdim, sразу ko'rsatgachdan so'ng qizig'i bildi. Bormi tilak bildiruvchilar shulay? Nesha bu yoqda o'tirasiz? Может, yigitlarniki bordir, ha? Bormi? Mana birinchisi chiqib keladi. Ну, конечно, bir 5 metrdan so'ng tushib qolay yog'ni. Tugul ansa tugul ali pakaga. Anda yot tugul. No, qizlar, yigitlar, kimlarning tilagi bor otda shovib qararga? Aydagiz ali. 2 kishi kerak. Hozir Urazayni butun shirkiy meni oshab bitira. Nuqayga qaytib. Mana jo'ng'oliq. Ot, siz otning nima ekanini bilmaysiz-da. Dek, hazır orunda olib chiqsinlar da, ondan so'ng ko'rsatamiz endi ot nishib shobasizni, O'razay o'ramlaridan. Biroq o'zim kelib ketirga to'g'ri kelaydi ot qatlanib. Neylarning Firdavsning otini olib, bir ikkisini yigib, birsini suratlansa, ikkinchisini men yoqdanimda. Qo'yda bizning o'rindiq tag'in. O'rindiqqa kirib ketganlar yo'q qashqdilar. Ana shiqib keladi. Endi ikinci, Minavi. Oydar olib kelotlarini, nuqayotlarini. Alqishlar qarshi olaygali o'zlarini. Mana birinchi nuqayotda bu tigi Zaynul Firdavsning oti. Mana shunga o'tirasiz yigitlar hozir. Buyoqqa taba qarab. O'tirg'achdan so'ng mana bu ikki oyoq orasidan shiqirga deyishni, mana uni tutib turib kerak, shiqishmasin uchun. Kimniki birinchi? Sen narsa oyoq bilan tugul o'tirga deyman. Sen oyoq bilan bosib turasan buni ot ustida. Tugilingda mana bulay, ikki oyoq orasidan chiqsa mana bu ushlanqa degan narsasi. Bosib turaylik, пожалуйста. Вот, mana shulay. 3, 2, 1, поехали. Шарикni tuting, hozir shiqib o'sha. Держи за шарик. Шарик тоже держи. Rish, yigitlar. Mana shulay nuqayoqlari shaba. Masalaga qo'yaman jitdim ekan. Men o'sha qizlarga ketira olmayman. Seniki Urazayning ikkinchi o'ramini ag'lashib bitdi. Ayda Shabrak, Firdavsning otlari shab-shalov.
Давай, давай. Anna. Давай, 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 давай. Olcağa alkışları. Hitrey. Alkışlar bizim jigitlerine. Bunlarga kishkina bo'lak. Aysuva qo'ymadimizmi? Qayda bo'ldi? Jigitlar sumadan kelasiz, kishkina bo'laklar beramiz. Aydar, пожалуйста, lug'ay otlarini olib qo'yib turing endi. O'rindiqlarni olursiz endi jigitlar, yana. Ortaban konsertimizni davom etamiz. Ningdi jir ekan? Yo'g'alayso. Oshiqma. Bizning shunday tema hozir boribizda maktabda o'qidingiz deydiz, aymi? O'qidikmi? O'qidik. Bizning bunda kimdir 11-klassni bitirgan, shulaymi? Biz endi ona oq yo'llar tilasi kelar, o'zining saylab olgan yo'lin endi boshini boshlag'achdan so'ng ozog'ina borib yetsin degan umidda ham tilakda qolib, Ilsiya Badretdinova repertuaridan olingan jurlarning birsi bilan, yangi jurlarning birsi bilan davom etasi kelar. Maktab bog'chasining shumurtlari birgalab ketdik. Bog'chasining shumurtlari oqulmagin kelgan bu yilda shumurt cheshkalarin birgan edik. Kimlar bo'ldi ekan o'yinda maktab bog'chasining shumurtlari davgisi ularga shahidlar foyda qoldi qoldi ekan shu qadrli rahmat minutlar maktab bog'chasining shumurtlari davgisi ularga shahidlar foyda qoldi qoldi ekan shu qadrli rahmat minutlar foyda qullarimiz maktab bog'chasining shumurtlari qushog'im olam yog'adan sening esing kelgan chechaklardan unutib qolib yog'ar maktab bog'chasining shumurtlari davgisi ularga shahidlar foyda qoldi qoldi ekan shu qadrli rahmat minutlar maktab bog'chasining shumurtlari davgisi ularga shahidlar foyda qoldi qoldi ekan shu qadrli rahmat minutlar birgina topib ko'rdim yegan yeminni yana turishib qaraymiz ketdik birgalab You're my soul. I keep you shining everywhere I go. You're my heart. You're my soul. I'll be holding you forever. Stay with me together. Maktab bog'chasining shumurtlari jillar iskash nizom chayqaldi shumurtlarim yoshlik yillarim o'tganlarga meni qaytardi maktab bog'chasining shumurtlari davgisi ularga shahidlar foyda qoldi qoldi ekan shu qadrli rahmat minutlar maktab bog'chasining shumurtlari davgisi ularga shahidlar foyda qoldi qoldi ekan shu qadrli rahmat minutlar foyda qoldi qoldi ekan shu qadrli rahmat minutlar
aylana mingga. Siz nerse bütün nerseleringizni olib chiqib berasiz menga. Sizga rahmat. Men sizni osharma deb kelgan edim. Конечно, meni oshab bitiralar bugun. Undan zo'r rahmat bo'laklaringiz uchun. Qayda mening jigitlarning ikkisining birsida yo'qqa chiqdi. Ni so'ri yo'q, ni oydori yo'q. Qizlar urlatirmi men sizga jami? Ortaman endi shunday hozir qarang hali. Narsa ekan? Mana narsa ekan. Hozir muhabbat temasini qog'ilashtir, ondan so'ng tag'in kuldirib olishga kerak bo'ladi sizni. Menga bilasizmi, Ilsiyevagina o'xshamasin deb aytmaydilar. Menga еще bir kishiga o'xshamasin sen deb aytdilar. Bilasizmi kimga aytaymi? Tigi, mıymıl etib turibdi Laysan Mahmudova. Shunga o'xshamasin dedilar. Aytam, orchimishimni qoshimni mendan qo'ydishim bilan o'xshagan ekan. Mıymıldab turgan bir jilimda yo'q bitindi. Yo'q bu dili bormi? Yo'q, конечно, qurisi yo'q kelgan, deymi? Laysan Mahmudova repertuaridan olingan muhabbat jırına, muhabbat temasına bağışlı jırlardan birisi Aşulanma. Hayda güzel, biraz büyük indi. Sizni ko'rib turib, üşügönsiz, men üşümedim. Düşlerine girsem aşulanma, ilk sanırdım seni canım desem boşanıma alıp seni kava, kaynar hisler bilen bir öpsem. Düşlerine girsem aşulanma, min seni canım bir sağına bezgelene yürek ondanmay, sıyıtlarında bin yanam. Düşlerine girsem aşulanma, bir sağındım seni canım bilsem ezgelene yürek ondanmay, sıyıtlarında bin yanam. Düşlerine girsem aşulanma, ilk sanırdım canım sine desem ilk yavgına bilgen sıkmaklardan eğlenik şu dağın bir desem. Düşlerine girsem aşulanma, min sine canım bir sağına bezgelene yürek ondanmay, sıyıtlarında bir yanam. Düşlerine girsem aşulanma, min sine canım bir sağına bezgelene yürek ondanmay, sıyıtlarında bir yanam. Düşlerine girsem aşulanma, bugün yanlarına özüm varırmı kullarını alıp kullarıma, yüreğinde otla salarma. Düşlerine girsem aşulanma, min sine canım bir sağına bezgelene yürek ondanmay, sıyıtlarında bir yanam. Düşlerine girsem aşulanma, min sine canım bir sağına bezgelene yürek ondanmay, sıyıtlarında bir yanam. Kullarınız qayda sizning? Zo'r rahmat barchangizga da. Menga shunday informatsiya kelib jetdi. Bu avulda yosh oila barliqqa kelgan ekan, deymi? Qayda ular? Где наши молодожены? Где они? Под бурные аплодисменты просим их к нам сюда. Aydan
стесняемся, идемте сюда. Почему стесняемся? Первый вопрос. Полгода живем. Я откуда знаю, сколько вы живете? Мне информация поступила, то, что вы молодожены. Что я хочу сказать? Жизнь, она такая штука, очень тяжелая. Хоть и говорите полгода, но все равно дальше жить вместе. Рука об руку, понимая друг друга, уступая. Bizda totarlardan ishga aytadilar hali. Savol sabab для орысшаға перевод жасап беріңіз меңа. Посуда, она всегда в семье бьется. Никого не слушайте, чужих не слушайте. Живите на счастье, на радость, чтобы было детишек очень много. Деревня, чтобы расширялась. И шитасызмы? Мына бұлардан деревняны расширять иттірттің. Пускай работают и днем, и ночью. Чтобы деревня процветала вашими же детьми, чтобы их было очень много, чтобы они бегали, чтобы они вас уважали. Уважайте всех взрослых, также родителей. Обязательно. И от нас небольшой подарок. А қойда алқышларсың ол. Bu narsadir qichqirig'a kerak yaxna. Хотя бы один раз инде. Ай, молодцы. Hazır shunday siz o'ylamag'iz, Aygul Totar shag'ina sizni shirkilarigiz usala. Вообще usallar. Endi menga Yusurda kelib septirdi, Oydarda kelib septirdi. Sizni bu narsalaringiz действовать etmay menga. Hazır aytasiz, shulay bir narsa ishlab olaylik hali. Aytib turayım mikan, yo'q mikan? Или aytmaygin ashlaymi? Aytmay hali. Birgalab. Men hali urush hozirlayman. Слышу старой песни мотив, что сама напевала не раз. И глаза закрываю, на миг забыв, что городская сейчас. Эта песня синий простор, край родимый напомнила мне. И девчонку ту, что с недавних пор часто вижу я во сне. Уау-вау, хута-хутарянка, девчоночка-смуглянка. Не выходит разок, всего лишь на чуток, мою весну на полторон. Хута-хутарянка, девчоночка-смуглянка.
yigitlar. Men shu xatlimda sen tog'i meni qo'lnogasin mastag'firullah tavba tavba. Ay sur ko'rdingmi hali? Ha. Bir ko'z bilan qarab o'tiraydi valla. Ha, mening kartim novbalar bugun. Hozir endi tog'im bir kunga qolgan bitala. 8 yo'q, bugun 8'inde olib kelib bo'lmaydi. Qo'yda 2 mashinaga yetib bitindi. Tigi mashinada sig'ila keldi, minsida sig'ila keldi. Sizni zo'r alqishlaringiz ostida tog'im ikkovjami? Men alıştırıp yetişmeyim. Haydar Yangirov. Nega rahat, nega kiyinasi yo'q, men balay demadim. Yardısı yaşasın yüreğim göründe Musibet sarasın yıllarına Balkıysın gönlüm köyünde Min senin ömrüm boyuna Işıkla bağırman jillerden Ezilse barası yıllarım Vurarman men ko'pir gullardan Men seni ömrüm boyuna Aşıqlab bağırman yerlardan Ezilse barası yollarım Vurarman men ko'pir gullardan Ayrılmaz farkına Görelmez sorağa Hasretini bilermez ikine Şiddiyatlar kısalsa yarağa Min seni ömrüm boyuna Aşıqlab bağırman jillerden Ezilse barası yollarım Vurarman men ko'pir gullardan Var turmuşda faydalar 6 yaş bolup men doldurman Ko'zimni qoplasa bo'ladilar Men seni ömrüm boyuna Aşıqlab bağırman jillardan Ezilse barası yıllarım Vurarman men ko'pir gullardan Men seni ömrüm boyuna Aşıqlab bağırman jillardan Ezilse barası yıllarım Vurarman men ko'pir gullardan Ezilse barası yıllarım Vurarman men ko'pir gullardan Vurarman men ko'pir gullardan Rahmat, Akadir Anvar Nurgaliyev bir tarafdan Sağışlarım Kapayda kullar balay vermek kısmı Alıştırdı ızın iş Sağışlama köngülgeyim
тынычлана алмай hiç Yanlarımda seni canım Kilelibra köresim Senin mahabbetini tıyıp Nazlarımda yüzesim Sağışlarım, sağışlarım Sen benim sağışlarım Sensin gene bizi yalasın Ömrüm ağışlarım Sağışlarım, sağışlarım Sen benim sağışlarım Sensin gene bizi yalasın Ömrüm ağışlarım Birgede Arımda yüzesin Sağışlarım, sağışlarım Sen benim sağışlarım Sensin gene bizi yalasın Ömrüm ağışlarım Sağışlarım, sağışlarım Sen benim sağışlarım Sensin gene bizi yalasın Ömrüm ağışlarım Bunlar koyun Sağışlarım, sağışlarım Sen benim sağışlarım Sensin gene bizi yalasın Ömrüm ağışlarım Sağışlarım, sağışlarım Sen benim sağışlarım Sensin gene bizi yalasın Ömrüm ağışlarım Siz молодцы! Скоро мен сізді жетмайым, Зор рахмет. Айгүл өзі. Конечно, мен. Қазір былай айтабыз. Мен де көп жырладым, айдарында жырлаттым. Қазір оғанда yol иттерге керек. Заправкасы бар анысының қырында. Қазір отта шауып қарады қайма. Тракторда жүріп қарарға керек. Тракторда жүрер үшін тракторның орбасы була. Хамда инде орбасында қатын отырса, рулында мужигі барға тиіш була. 2 пар керек. 2 пары. Тоқтап тұр, ашықма, көрмей тұрсындар нәрсе екен. Ну, есть желающие? 2 пары, выходим ко мне, пожалуйста. А я сейчас этим вторым не брас. Ол ойында қатнашты уже екіншілеріні көресі келе. Ана тегінде өзлерін қошоқлап басып тұра. Ана шордиктағы бір жігіт, келелі мұнда. Бигірак чебарсың өзің. Айда келелі мұнда. Сен. Ана шулай айгіл болған жерде бүтін үсіне қатнаша. Адыр бір чебар керек енді өзіңе. Бір чебар, оғад, екеу бірге. Так, қазір тағын. Қазір более опытный лақларды шақырасы келеді дәлі. Молодежь түгілі, қазір молодежға қатылы. Молодежға бет өзлерінің ұсталықларын көрсетірге тиішер үлкіннер. Алар бетінде көбірек ешәгенлер, көбірек білелер. Шулай болғаштан соң. Нәрсе шатеймінде, Фанзир апам, Мисхат абы, әйден әлі. Нишләп? Так, қырыңда отыра кім әлі? Нишләп юқсың ол, юққан менде тұқпайды ол. Хажайын болма дейлер. Әйдейінді. Жігіттер де бек чотлығына бұла баштадылар. Адыр бұл айтабыз, мұнамызда бірсін алып келеміз қады. Сізді бұдан түрлі болмай,
Qarab turamda bek qurtoy tashqi bilan kelib to'xtadi. Bek qurtoy tashqi bilan kelib to'xtadi aylaring bilan. Hozir bunday qaro qizlarning ishi ko'p bilsin, so'ylab olali o'zingga tizgida. Ko'ngilingga yotqanin, motorin, chivarin qo'ysin o'zing. Endi qirida bosib turma. So'ylab ol birsin. Evet. Hayda bizning traktorlar. Birsi bilan. İkincisi ana hazır kerak. Hazır kızlar, yigitlar, ваша задача. Benim qirdan ketasizda, ana tigindan krug ishlab, bu yoqdag'isi bu yoqqa kelib to'xtay, bu yoqdag'isi bu yoqqa kelib to'xtay. Anlaşıldımı? Başka qurtoymalar. Anda bir narsada qo'yirga kerak endi. Bunda bor ekan. Mana shunday aytdim. Yak. Bir traktorni bu yoqqa haydasing, bu yoqqa tava qo'yali mashinani. Ya, qizlar o'tiramiz. Mana shuni yiplab mashinalarga tegmaygina, kirtingagina o'rabsin, bu yoqdan kelib bunda должен оказаться. Mashinalarni o'rab oladigandan tugu boshdan o'q. Kimga ko'rinmay bosib qaraysiz inja mana. Yo'q, ana tugu boshdan. Da qizlar o'tiramiz arabalarga. İplab, avariyalar ishlamaygina. Joylab, moylab. Hoppa, nig'aytib o'tirdi, nig'aytib. 1 2 3 ketdi. İplabgina. Allah Allah, ura sana yo'l yaqin bu yoqqa. Qanday Krug devaya. Voy, ana shunday durust. Ana shu gramni urarga kerak. Qizlar qolishmaydi. Davay. Скорость bilan traktorda yurishim bo'lmay. Nishanchi, sen nishanchi bilan yurishim. Sen nishanchi yusur yomani muzikangmi? Sen nishanchi скорость bilan. Коробка автомат. Mana o narsa. Qarab tushal bir şey yetdi. Hazır bo'lay aytamiz. Shivirit, navirit, hazır yigitlarni qizlar yirtib qaraylar. Потому что qizlarni bilan butun ustida rulda yuriylar. Bravaları var. Bulmasa da var. Kutuga qochib bo'lsa da yurtlar, bunda militsiya kirmaydi. Dedi tak. Yigitlar o'tirdi, oljaning ishtoli. Yo'q, sizga da shuluq endi iplabgina 3-chi скорость вполне хватит. 3-chi скорость yetajami? Ishlab ikkovlabday. Bir rulga ikki qiz o'tirmaydi. Ya подожди, to'xtasingda bunda tag'i birsini. Olay nishasini bo'la. Так, Sabina. Иди сюда. Так, нищесны будет. Конечно, давай помогай. Ну что, кызлар, жигиттар, нығытып тұттыны, қатын кызлар рульдан. 3, 2, 1, поехали! Машинаlar, askerler, bunlar bana çıkılar. Sizning qizlar narsa gruz ko'proq bo'ldimi? Yorti yo'ldan bura burildi. Tishilavoz. Zo'r alqishlar o'yinda qatnashuvchilarga ham endi kichkina bo'laklar. Boshlar ishi. Oyun adali, sözdür bulan, 4 karmon kurekleri, yeşil kartı yüzünden, şirindir, ünlüleri, sizden işitmini. Ortadan konsertimizni davom etasi. Yusuf bizning ikkinchi mikrofon hazırmi?
İkinci mikrofon hazır mı? Hazır. Hazır indi. Sizin itibarınızla duet jırımızı təqdim edəsi kilə. Jırının ismi adala Yüreğim Seni Kötədir. Zinira Ham Rizat Ramazanovlar repertuarından alınған jırlarının birisi. Ay çirkiləriniz usala. Bütün jırının dışliler. Sormazsa tugul beklemesi. İkinci sebebi. Aslında sözler çıkardı arkası yok. Kendisi gerekmiyor. Okumazsan mektepler şunuydu. Aydemiz bölgeye 10 kışlar büyük. Çirkin işlemezse. Hazır ortadan şu bak. Bir kuzu bilen tağın şunday bir matırjı. Marat Yarulini bilemiz mi? Bilemiz.
Onun repertuarından alıngan jır. Al güllerin deb atalar. Anasın bir kızık narsa işlep alabız. Bering ali men attiga ishib ketishlamay turgan narsani. Boshimni tunadılar. Butun jerime demeler boshimni tunaylar. Qayda u rejissor olib keladi menga? Ana. Lat bila volos o'rnina. Rahmat. Birgalab sular siptin irkeller Tislerinden güller buğay Kalmadım lavuk beller Al şişke attı güllerin Günde sular sipkenler Üzülür el üzegin İblisine düşkenler Al şişke attı güllerin Günde sular sipkenler Üzülür el üzegin İblisine düşkenler Şeşeklerin Qari her gün sıklatır Bəxtli mizgillerini İste alan şadlanır Al şişke atır güllerin Günde sular sipkenler Üzülür el üzegin Birbisine düşkenler Al şişke atır güllerin Günde sular sipkenler Üzülür el üzegin Birbisine düşkenler Birgalab Şişkilerinin taşlarında Sivilen gözü nurların Hislerin taşkan kattuğda Dünyelimde jırlarım Al şişke attı güllerin Günde sular sipkenler Üzülür el üzegin Birbisine düşkenler Al şişke attı güllerin Günde sular sipkenler Üzülür el üzegin Birbisine düşkenler Зур рахмат баршаңызға. Анан жамағат просьба небольшая, міне Юсуп тоқтап тұрыңыз, сөйлеймін біраз. Просьба небольшая, бейген вақытта сіз менен қорқасыз кебек тұйыға менге, білесізмі, сіз ілі қойларға кетіп біттіңіз. Ана шоттығы камаракс деген нәрсені септіріп жиығыз енді бүтінігізде. Тішләмей ол, міне менен башын тунамай қазір, мен ошыл қатлым рахат, білесізмі? Сіз ілі қойда шетке о кетіп біттіңіз менден ерағайдыңыз. Нешләп түртігі, менге кажется, что менем жырлаған сізге оқшамайдыр кебек. Hazır bulay işleybiz. İki komanda gerek. Üçü... Kilmi. Min kameraksına koyundum mu dedi. Üçer kişi gerek. Aydagız bulay da biz. Bu yaka üç şigit, bu yaka üç katın kız. Aydagız tizinti de ravuşta yarayma. Ay bütünüsü de kaçı bittiler. Birisi bilen yapılmış o. Әзір түгіл дейлер. Шаңғыда жүріп болмады бүгін. Ну что, концертті давам етеміз. Эльмира Нагимова, қара әлі, көзіме біргелеп. Әйдегіз менімен қарап келіп, иеге әлі, пожалуйста.
şekilde biz de jırlıyız baralap. Barrani kuzuma binden varım özüne. Andası var iken sen anlarsın özünde. Barrani kuzuma binden varım özüne. Andası var iken sen anlarsın özünde. Senler gülde yüzeler yaratışıp Yaş gımırlar ütteki tecrübeleri barlaşıp Yaş gımırlar ütteki tecrübeleri barlaşıp Barrani kuzuma binde varım özüne Andası var iken sen anlarsın özünde Barrani kuzuma binde varım özüne Andası var iken sen anlarsın özünde Yaşıgan dünyalarda jırlap ben deyip güne Yaşıgan dünyalarda jırlap ben deyip güne Barrani kuzuma binden varım özüne Andası var iken sen anlarsın özünde Barrani kuzuma binden varım özüne Andası var iken sen anlarsın özünde Barrani kuzuma binden varım özüne Andası var iken sen anlarsın özünde Barrani kuzuma binden varım özüne Andası var iken sen anlarsın özünde Andası var iken sen anlarsın özünde Nay nay na 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 Zo'r rahmat. Hozir boshqarashaq jir endi bizning yigitlarga maşallah mana shunda shu to'g'lig'ina yigitlar ular o'zlari ayman tegi oltin ko'p bo'lmaydilarmi? Bizning aybi shulay deb aytaydi. Yigitlarga bag'ishlab jir boshqarasi kela. Rustam Agizatullin baxit tuni ya'ni endi yo'qlamag'iz. Yigitlar birgalab Ayda güzeli yo'qimroq kelasiz. Iskamikaning tegi yag'ini qo'shdingiz. Uyli iskamikaning tegi boshqa qo'shiling. Kavuşalar barlar, kavuşalar yarlar
Sümelenmek durgun Yalmaz bergen İsimlerim ayıp yazılan Nasıl gittik? Hadi biz tikrar bizi rahatlandırıp bravo ettirip biz sizle kuzatın da siz продолжаете. И... Birgeler. Ağlıma yol derken Fayda mele yıl sayan Yakında beni kütte Zifa buyla hayım Valaşağımı görüle buttu Hırkule buylarında Savuşağımı tuğlan yağım İlk tatlı uylarında Savuşağımı tuğlan İlk tatlı uylarımda Gittik. Azı yaşayım zor şehirde Yollar ileri taşlana Ağlama balınlarla Gümlüm kalmadı aşkına Bağlaşağımı görüle buttu Kırkule buylarında Savuşağımı tuğlan yağım İlk tatlı uylarımda Savuşağımı tuğlan yağım İlk tatlı uylarımda Hazır plastika ko'rsatamiz. Вообще молодец mana bu jigit. Ayrılışıp gelip jitkaş Bu ayağımını beyli Küsümine min qaytırmam Tuğan ağlama canı vali Bağlaşağımı görüle buttu Kırkule buylarımdan Savuşağımı tuğan yağım İlk tatlı uylarımdan 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 Gittik birgeler, sikiramiz hozir. Haydi. Zo'r rahmat sizga tanishlarning birisi. Suv o'yinda. O'shaq yana birgalab, men to'xtab qolam, siz davom etasiz. Tattım kalan dili al Yıklayalsın gel orada Qaytım sina yıllar uzlaş Kadir oyunu görmey yağa Su boyunda Ay молодцы. Su boyuna Davarmın kopalaşanı Su boyunda Düşsem eğer su boyuna Davarmın kopalaşanı
düşsem eğer su boyunda kim qabızgan uşaqqa düşsem eğer su boyuna tabarmın ko'p ballar şaqni Sen utulsam bu başkanı ötedimi Yalanda bir anda Uynamsken bala gitmin Su boyunda uşak yana Her direler kızı yaktı Kaydım gibi yaşlığıma Doğarmın kubalar şakını Uşak yana, hadireler kızı yaktı Kaydım gibi yaşlığıma Doğarmın kubalar şakını Kaydım gibi yaşlığıma Doğarmın kubalar şakını Suyunda uşak yana Suyunda uşak yana Зур рахмат баршаңызға да. Илсур, шапқына жауып тұралы музыканы, пожалуйста. Чуть-чуть генә, ярама. Хөрмәтле безнең авылдашлар. Тагы бер җыр булса, иртәгә уже басып булмай. Безне хөрмәт итеп, Илсурны, Айдарны, мине хөрмәт итеп килгәнегез өчен без сезгә бик зур рәхмәтлебез. Рәхмәтебез шиксез зур. Бар эшләрегезне ташлап, вакыт табып, безне хөрмәт иткәнегез өчен зур рәхмәт. Һәм инде шушларның барчасы өчен дә Айдар киләле монда. Илсур киләле монда. Киләле. Илсур. Ана бит килә. Менә. Карагыз әле, мин ике шибәр җигет белән бүген. Күрәсезме? Килеп, хөрмәт итеп безнең белән азакка биклем булганыгыз өчен рәхмәтебез шиксез зур һәм без сезнең алда өчебез дә бер тигез иттереп баш иябез. Тагын бер кабат зур итеп рәхмәт. Алдагы тормыш юлыгызда тазалык, бәхет, саулык, сәламәтлек һәм дә инде зәңгәр күк йөзләре барчагызга да иминлек, сабырлык, түземлек теләп аласы килә. Һәм дә инде балаларыгызның игелек шәфкатен күреп, алар белән бергәләшеп, аларга үрнәк, кирәк, терәк булып яшәвегезне теләп каласы килә. Һәм дә инде ышанып калабыз, балаларыбыз безнең йөзгә кызылык китермәстер дип. Алла боерган булса, һәм дә инде бүгенге концертны без инде просто так алдык та эшләргә уйладык. Нишләптер җәй көне шундый гадәт бар безнең, һәрбер җәй көне ул пандемия, ни пандемия, тышта бер нәрсә дә юк ул. Ширкигә өйрәнеп беттем инде. Хәзер бөтен җирне тешләдем, тешләмәдем. Һәрбер ел сайын менә шулай төрле авылларга чыгып, эшкәргә авылларга чыгып, концертлар куеп, авыл халкын сөендереп кайтып китә торган гадәт бар. Зур рәхмәт. Безгә шушындай доступ биргән өчен сельсовет председателе Раиса Андреевнага зур итеп рәхмәт. Юк дип тормады сразу. Ладно, Игуль, я согласна. Дип телефон бирде Зубайда апаныкын, Малик Акрамовичныкын һәм дә инде Айсу апаныкын. Зур итеп рәхмәт сезгә безнең шулай афишаларын тезеп чыккан өчен, коеп чыккан өчен. Һәм дә инде авыл халкы уйламыйча, ике дә уйламыйча килгәне өчен. Һәм шушылай без килгәчтән соң барыр алдыннан уйладык инде, әйтәм, үкчәле белән, ладно, Айдар кроссовка белән
Илсур кроссовка белән әйтә, мин нишләрмен икән, нәрсә эшләрмен икән дигәчтән соң Айсыл апага голосовой сообщение җибәрдем. Әйтәм, без килүгә җегетләр 3-кә 3 хотя бы бер сәхнә кебек бер нәрсә эшләй алмаслармы икән такта белән дигәчтән соң, син кайгырма җәме, син ачык капкада, плиткалы капкада, капкалдында ишек алдында җырлыйсың дигәчтән соң, беләсезме, рәхәт булды. Зур итеп рәхмәт сезгә, безгә шушындый доступ биргәнегез өчен, безне шулай каршы алганыгыз өчен. Һәм дә инде мин белмәгән идем, минем туганнар да бар икән җәмәгать. Ярай килгәнбез әле Илсур, белми калыр идек менә. Хатыныңның туганнары бар икәнен. Бүгенге концертта җырларны башкарды безнең якын дустыбыз, Куян җегете Айдар Ямгиров. Минем белән бергә дуэт җырлар башкарды. Һәм дә инде һәрбер эштә ярдәм итүче кеше, миннән адәм баласыннан кеше ясаучы кеше, һәр вакытта да чымытып тора торган кеше. 17 ел бергә тормыш иткән тормыш иптәшем, 2 балабызның атасы, минем режиссер, постановщик, бөтен нәрсәдә Илсур Басыров. Һәм инде миңа түзеп торган аның катыны мин Айгөл Басырова. Зур итеп рәхмәт барчагызга да, исән сау, таза, сәламәт булыгыз. Без сезнең белән хушлашмыйбыз, бары тик киләсе очрашуларга тиклем генә саубуллашып торабыз. Шушында ук Алла биргән булса, ау. Пожалуйста, бер сүзем дә юк. Басыровлар династиясы шул. Әйдә, Мисхатовый, кил әле җаныма. Мин отдельно торам бит. Мин үзем генә можнамы чәй ичәм. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Рәхмәт менә. Иске Уразай авылында 45 ел торып, мондый концерт курган юк иде. Бөтен халык кизелгән. Рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт. Сез менә шу ишек алдында башлаган эшен олы сәхнәләрдә дәвам итсен. Инде шушы ишек алдын искә төшерәсең анда Иске Уразайда. Баша шибендә Уразайда. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Менә шулай теге ишек алдын искә төшерерсең дигәчтән соң атказанган исеме алгач, Алла боерса, менә шунда килеп бөтен коллектив белән дуа камат китербез әле. Алла боерса. Амин, амин, амин диләр. Сүзне инде Мисхатовыйга бирәбез. Зур рәхмәт. Минем туганым Ферлабының килен инде малая. Ферлабын искә төшергәчтән күңелем тула. Хәзер шәк кенә сабыр итәйек тә. Әйдә. Туган көнең бүген синең, дөньяга килгән көнең, бу мине диеп бар җиһанга шат хәбәр биргән көнең. Котлы булсын син дөньяга килгән көн, зәңгәр күккә исемеңне кояш уеп куйган көн. Рәхмәт әти әниеңә, син булганга бу җирдә, иң изге теләкләр телим дускаем сиңа миндә. Котлы булсын син дөньяга килгән көн, зәңгәр күккә исемеңне кояш уеп куйган көн. Булсын һәр чак җаны юатыр, иң кадерле дусларың, күкрәгеңдә балкып торсын мәңге яшәү чагы. Котлы булсын син дөньяга килгән көн, зәңгәр күккә исемеңне кояш уеп куйган көн. Котлы булсын син дөньяга килгән көн, зәңгәр күккә исемеңне кояш уеп куйган көн, кояш уеп куйган көн. Зур рәхмәт.